within 1 week, all illegal arms should be disarmed. Haiduna center na intervene to kanda ID kan hamta lam hen bangam dau mande so ina ki taga dau mali madu tawro matungda any mod khena ba haiba tare ne maitai ga kuki oi ba or anybody masidi wari sana ba natna di nongmaina ngakta force na khata loichen badi ID oi dau mande nakal ani makshi kawbiraga ai nangna pamina karino यागदबदुना ngамgani yani haiba yaroidobuna sorry haiba adu noi si taunaganu ko noi kaina ba yabu nate phamino wari sanau haina ai keno tawjabe ante honorable prime minister level to or honorable home minister manung to nakal ani makshi wari si targa singchanaraga law noi kaina ba yaroi akhoi Delhi da phambani noi di ada leiminagadam noi masen kaina ba yabu nate amana choigiba amana kaikiba amana hendanigiba later so let us forget and forgive how kiba February gi tang kunmari 2024 da honorable governor na August house asida pb giba thambi giba magi address hai betare madara koi democracy satpali pakta governor gi address si motion of thanks aduga second toba aduga loina na koi honorable members ingi marak su masigi observation or karigumba keno torga di appropriate way haina khanba tar madu amendment toba si adum chatnei adunga sai motion of thanks mover of seconder mayamna yamna nungai jai tabada koi state sigida muktada yai phanba paikhaliba project mayama health sector da every sector haibitare adu yam taba yam nungai jai da koi laibak thiba Tokriba Todok Hokiba Megi Tang Ahumda Tokribse Machina Ahan Bashuna Tieva State Sida the Natana in the Agimafam Kuding Makta Aduga Warlimafam Kuding Makta Haitare Toning the Bashuguma Todok Toki the Bamta Late in the Agimafam Amata the Shu Toki the Late Adu Hojik Akoi Tokre, Masia Koi Karito Batai. Aina Tajazabadi Manipur Gi Praja Singh Aduga Maruina relief camp that Laiva Mayamse Masia Koi Kayunkanda Chatlaga Moina Lairiba Pibam Maruina Koigi Party Gi leader Haibatare leader of the opposition parliament gi oibiriba Shri Rahul Gandhi jina ahum lak pasidaita handaki latest lak pudisu akoi adum satminaraga accompany toraga adum satmina basidaita masi mayamna di hybrid ko yai masi politics tauba politicalize taubagi matam natte haidna ado si Rahul Gandhi jina so dum haije bani la aga masi koi rajniti tauba lakpunate laibak thiba thodok sidaida thokriba relief camp da maruina relief camp da leibse masi moigi phibam si jiribam da khangde surchampur da khangde moirang da khangde sida Imphal East da khangde leiriba mayam se karamba mawong da leiri ahong ba leibra haibase khoi yengba lakpani khoi gi site gi kari kari khoina mateng pangba yai matau kamai tawraga state sida norman si lakadagi haibase masi akhoina su opposition da leibanina khoi karimata ruling the opposition haibadi in the sense center da oiba yai aduga state da oiba ruling the leiriba sarkar paibi basidi loina bak moida security hairo or
state exchequer hairo everything moida loina leiba adugi mathakta law and order haibisdi state subject nina moina manage tauba khopadu haite natraga keno tawdi haibi wante maduda akhoina kari matiang pangba yai or natraga kari suggestion tauba yai haibado akhoi laksabani ado akhoi gidi karigumba situation si normal si handle agadi kari hairuni akhoina kari hairuni adubo aina haijening badi hairaga adum hoi hana thokibado adum akhoi handaki da natena hana su mayam thokina adum haiba hana maitai pangan gi thokiba naga kuki gi thokiba kuki paite gi thokiba masigumba mayam thokiba mayam chingse adum palla ga hana su tauhina na adum panba adumadu punamak singdu keno tawraga aingonda su national level gi meeting all political party gi national level gi meeting se ada Delhi da kore madudai da aiso koi all India Congress committee na ai bo binang law nang represent tawraw nang north east ta noi gi state ta sigumba tho aningda ba thodok se thokhibanina nang represent tawraw na all political party ki meeting da honorable home minister Amit Shah ji yawe aduga party ki president JP Nadda ji yawe adudai da aidi suggestion tawjabani lawdabana tongan bamni ko ai Amit Shah ji aidi ka su khangjade adubo aigi state sida thokobnina ai suggestion tawjaning bse masi laibak thiba thodokni kanasu thoning ba yawroi ko masi center su thoningoi state su thoningoi adu thokre adu wargadi masi hujikti burning oire center na matiang pangbiu haibane center na khutthingjan biu intervene tawbiu mai sak pa targadi aigi suggestion ni masi aina hena khang haire haibante mai si han bada mai si it should be put out mai si han muthat patai adu muthat pa haiba tardi karino nang suggestion taw haiba sidaida masida koi manipur da tawri basi khulai pai basi yauksanar suda leiba yai leitaba yai adu India se aikoina tajabani ko masi subject to confirmation prithvi gi manungda military might haib tarene military gi shakti se mari subani haina claim tawi hai aidi khangde ko subject to confirmation adu origadi center na matamama ka aga maybe within 3 days or within 1 week manipur da hujik tawrisi tampak to ibi yai singda ibi yai suda leibo yai oiramda yai masi within 1 week all illegal arms should be disarmed haidna center na intervene tawkanda aidi kanhamta lam henba ngamdau mande soina gi taga dau mali madu tawro matungda any mod khena ba haiba tare ne maitai ga kuki oi ba yai or anybody masidi wari sana ba natna di nongmaina ngakta force na khata loichen badi aidi oi dau mande nakal animak si kawbiraga ai nangna pamina karino yaga da baduna ngamgani yani haiba yaroi dobuna sorry haiba adu noi si taunaganu ko noi kaina ba yabu nate phaminau wari sanau haina ai keno tawjabante honorable prime minister gi level ta or honorable home minister gi manung nakal ani maksi wari si targa singchanaraga law noi kaina ba yaroi akhoi di Delhi da phambani noi di ada leiminagadam noi masen kaina ba yabu nate amana choi gi ba amana kai gi ba amana hendan gi ba leitara su let us forget and forgive haina wari sanana basi intervene tawbidragadi ai masi ai sum suggestion ni ko hai aina khara sangna matam lore man lochalo atai political party mayam sina akhoi matam lore akhoi loroi mangang halo mal man hena concern oi banina man hena serious oi ngang halo na hai ado aingonda man ai bobiji nangi ko na pung amara ni ra pige lunch na dinner tro ko na phamina si sineba ai la nai di wanong go do leite
ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯩ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ Honorable Leader of the House nasu budget estimate hai tare 24/5 ki thambi ki ta yam nungai chau project mayam paikhalakadaba welfare scheme mayam ama paikhalakadaba mayam se aidin han business advisory committee ki meeting dasu adum suggestion tawjabni yaragadi masi khara kitang nonini hena matam lawba yabra na haibda adum Honorable CM na hanadi yengsiran tawrami adu konadi masi samon su tawthokhrabani amo hando hanjin su nungairaroi tang 16 da su statehood day leire 15 da su 15 August leire masi dai da khara thenga su thengna sim loiselaje hai adu ai kasu haijade adai marak sidai da Honorable Leader of the House na ko adum serious oibira moi haibi wanate India government na ai ngasai thamjakhido as mayam pirena mayam taurena pidababu kari lerige ILP pire kari no yamna FMR pire sida ILP pire FMR pire NRC pire border fencing si mayam si ai khajitang speaker sir ai matam yamna lojero mana amamam khatang pandradi yadamnina ILP gi matang sisu Honorable Home Minister Delhi de kroktana aisu la ona lakna sum suggestion gi wani aisu participate to meeting da Honorable Leader of the House CM su dum lai hanagi deputy CM former DGP Joy Kumar Sahib su lai adu akhoi Honorable Minister Power hujiki agriculture paibiriba Biswajit Sahib su lai masi noina citizenship amendment bill se nai karino yam kanno oppose tawri se hujikudi citizenship amendment act wole chatna kan taw chatna re haiba tare masi ground rule pir loina semabra government of India na semabra semdibra aidi khangjade madugi bejiana kayano kramhai tawbuno so ei madu khangjade adu kramhai tawni masi bo binang su suggestion taw haibuda aina adom isam chamna haibni north east da ILP chatna ba state singda di machine cover toro hai adu di Nagaland Meghalaya Arunachal Pradesh di ILP chatna bani na masi moidi cover toro hai bani na kari akai bile khoi Manipur su Bengal Eastern Frontier 18 kano si akhoi gi 18 kano 7 si masi chatna hanbada akhoi da kari kai Bengal Eastern Frontier regulation of 1873 se akhoi da extend tawba kari kai haima Assam Chief Minister so akhoi phamine tahore de nominee lega adu di phare na adum parliament da mana dum laukthore some suggestion tawai wani ko akhoi di issue se kamai tawraga keno tawdage se adagi NRCG su Honorable Chief Minister di sira kano tawri hai NRCG aina sum kano tawbuda di mati British India laying the British na laying da masi country amaga si adum lalol itik kano tawna British ki role haiba tare madu phari bra phatabra adu moi somdagi moi lakwa passport yaudana 40 km bhoba akhoina su asomne sangno 40 km bhosi masi sum yarame masi sum chanarak pasina Shri Atal Bihari Vajpayee gi 1998-9 dudagina 2004 bhose sigi system je 40 kilometers si akhoina su without pass adum changba yaba moina chum changba yaba masi lerame 2004 dagi matamdugi Honorable Prime Minister Dr. Manmohan Singh gi matamda masi 16 kilometer da masi reduce tawrakone ai 40 sidi yaman gre masi di yamna problem la arne 16 kilometer da nak yet ani da either side ta adum handagi bane ba
then adudagi 2018 da hojiki NDA government Myanmar government ge sign tawnar ge enforce tawne now mashi yam nungai re scrap tawre haidna external affairs ministry recommend tawre formal order thom su yare machina mitop changjal lakpagi illegal drug mayam lalon ba khopa free women na henkal ne scrap tawre haibase we are really appreciate ai di sum kenu tawjabai wani ko then adagi kaino jisu akhoi ge machina FMR ge le aduga NRC se masigi NRC su hojik si aina tabdadi ai yam samjanjage NRC si nanu haugiba session du desu congress ni support tawte ai akhoi di nan kanglada mayam tawminagiba mayam matamdugi external minister of state external affairs minister Dr. Ranjan Juyawi honorable speaker su kaso akhoi mayam tawga leipaki phagadra na tawruda adu da lower resolution su NRC yaweba adu yawrgani adu yawgibdo sida house su sab manana adopt tawsi haibda madu honorable speaker na admit tawbidabdu da akhoi warodna private member resolution NRC sathanji haibdo adu maduda akhoi work out tawbani akhoi support tawjadaba nate hujiksu dum support tawe aduga hana NDA gi hanba government haibdare Shri Atal Bihari Vajpayee ji gi 2003-4 da 3 gi marak tu da parliament da puthok da su akhoi congress party di madu oppose tawhide Shri Rahul Gandhi ji na CAA su sanaba aduga NRC su sanaba adugi conflict khitang leibdo madu modify tawraga dum NRC sana hanbase masdai da akhoi kesu oppose tawjede adum akhoi hujiksu dum support tawje tawbadabu version ani di leiba version ani lei haibasi Assam da foreigner issue gi matang da hujik Assam da implement tawba ngamjadra le Shri Hyderabad Rajiv ji gi prime minister gi matam du da satnaram satnagane na constitution amendment tawraga Assam da NRC satnag hujik phaw implement tawba ngamjadra leiba adudagi honorable home minister na NRC se satnarani na man lautokpa aduga honorable prime minister na amu pan India da NRC wafam se khanadri na haeba actually NRC se satnaraba haibudu su adum hayeng ai ngasi di matam lauja roi adu hayeng matung da honorable members sing na su masi issue se adum khanana ba na adum pukhalakani na ai khanjai aduna aina speaker sar da aina thamjaning se Yarbadi, how's Manipur Labor Natana, Bharata Labor Prajasingna? Masigi Manipur issue say, Sangman He, Sahit, Tatra Maritra, Changsel Kadore. As I talk about Todo say Labor Tibet Todoni. Army officer, senior officer Amana Ingonda. Mayam Ningsing Biram Gadra Ningsing Biramoidra, Tobal District, Ahum Shuba IRB Battalion Lave. Madeda broad daylight ta battalion dugi nomai loba lakpa hek tanupi angang mayam mara paibi mayam kana ina harom mayam yom thalak tan nomai lo ne tawda manung dagi kapthorok ta laibak thina amachu sigreba senior usigi army officer ingon telephone tawre sir ai sir bu thijarakuni yar sir gi kendra na de ontamadu mateng pangbiwa haeba aina noi kano tawganu noi je ai neutral loiba central agency central force ne khali noi mina bias lei nakal amada mateng pangi khotli adum tawya tawe haire aina haiba no sir adudi haibiganu adudi lan information tawre adu urgadi mana harak pasiko ai khoina nakal amada misang sangamaba More dagi oiba yai, Sampur dagi oiba yai, or even Sidagi oiba yai cookie announcing first MR, second MR gi battalion de lemba mayam. Rescue Torga Putokido, Akoi Putom Gadra, Mada Asiana Kayam, Aina Haya the Kume. No, none at minor Sinta Kumukano. Akoina Pambdi More the labor Kangde, Swag the labor Kangde, Labor Tiba Todo to Toy.
नोई बटालियन की नातोन सुमांग लेबदुबु युम मई थागलाबा नोमई काखल नोई येंग ले हाइरुरगा मसीदी स्टेट सब्जेक्ट नि लॉ एंड ऑर्डर सी स्टेट सब्जेक्ट ने ताई नोई नातोन सुमांग दे युम मई थाराबा नोमई काखल जु याब्राबा मफम मफम दुदा माइनॉरिटी ओइबा मफम दु मसी इंडिया की मफम खुदिंग मुथ चनबनेबा नोइन मतेंग पांगसलगा स्टेट फोर्स ने यावसलगा मददा रेस्क्यू तौरगा पुथोरपै महुता कोइसलगा मोइदु प्रोटेक्शन पीरगा अदा दुम थमंबा तारगदी हुजिक रिलीफ कैम्प दा मी लिसिंग यांखै हुंफु लेरिसे मसिगी इन ह्यूमन ओइबा कप्तन लाउना तौरि मयामसि मसि थोखिद्राबा मफम इंडिया मफम खुदिंग मुक्ता माइनॉरिटी ओइबा मेजॉरिटी ना दुमाई तौबा मफम दुदी सिक्योरिटी ना कोर्डोन तौरगा कोइसलगा प्रोटेक्शन पीरियड लेबने मोरेदा ओइबा याई सिदा ओइबा याई सुसामपुरदा ओइबा याई मदुदा लेबा असम राइफल खंगदे अमा खंगदे स्टेट फोर्स खंगदे नोइना कोइसलगा प्रोटेक्शन तौरगा युमई थाहनदना अमानि असोपन खर यावजा थमंबा तारगदी क्वेश्चन ऑफ रिलीफ कैम्प तकी मी लिसिंग यांखै हुंफु हेना आदा हुजिक हंजल हलु सी हंजनद्रिबाउदी नॉर्मल सी लाए हाइबसी यारोयना मयाम लाउनरी बसे यस ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस नदी नॉर्मल सी लाए ऑफिस मयाम कानरे परीक्षा तौरे हंदक इलेक्शन तौहिदो स्मूथली तौग्रे हाइरेबा अदु मयाम सिनदी करम मतमदा अखोइनसु रिलीफ कैम्प दा राहुल जी का अखोइ रिलीफ कैम्प चटपदने अतई दी लायरना नुपी मसा सही तेमबान तरा सुबसे चेंजल कोंजल कपगा मयामसु रिलीफ कैम्प दा अदुं लेंगा हंगबियोबा अखोइना खनबदना मोइसे अखोइ मफमदुदा अमु चलहन बिरनो प्री फाइब्रेटेड हाउस खंगदे अमा खंगदे सम होयर मफमदुदे अखोइ अमु हना आई चटपं ngamjaroy चारसु चाद्रसु स्वाइदा अखोइ परमानेंट सेटलमेंट अदुगी अरेंजमेंट तौबियो तौबिनिंगेबा हौजिकसु उतंग लेंगा येंगबियो मयाम रूलिंग दा लेबा ऑनरेबल मिनिस्टर सिंह अमने एमएलए सिंह रिलीफ कैम्प दा चंगबियोबा मरवैना नुपी मचा सिंह हनुबी सिंह से अखोइ बु कदंवैनो मफमदुदा अखोइ सिजरुगे कदंवै अखोइ मफमदुदा थिनबिरुगदगे सी ngaktaनेबा मरमदी अहलमन हाइनबा मागी मागी खोइरी नावफम ताफमदो सिरसु सिजगे हाइबा वखंदु लेबने खंगदे अदुना आइना ऑनरेबल स्पीकर दा ngasi आइना मोशन से आइना मसिगी अमेंडमेंट हाइगदरा करि हानि मसि आइ थांगतनिंग से अखोइ मंगानि अखोइना कैदौरुनी बजेट खंगदे अमा खंगदे लोइना अदुम रूलिंग दा लेबा मयाम से अदुम पास तौहिदो पोनेबा मसि नुमित मापनि फंगदौसे नुमि हुमनीदा लोइना पास निनिदा पास तौथोकसेसु यायबा रूलिंग दा लेबा ऑनरेबल मिनिस्टर सिंह ऑनरेबल एमएलए सिंहसु अमममता ओपिनियन पीबियोबा करी नुमिता रिलीफ कैम्प दा लेबा मी लिसिंग यांखै हुंफु नोक्तेगी ममित मपी तारिबा मयाम से कदंवै हंजल हंजिगे से अखोइ मयाम अमत ओइने ता हाउस दा उत रिजोल्यूशन लौसेबा नंबर 1 नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट अमगा चटनबा याद्रि से करी नुमित चटनबा यागदगे देन नंबर 3 अखोइना हाइजबदी मरुं पांगसिंग ngasisu सिदे आई मोइगी मिशनगी वानेते को कुकी सिनाउसिंग मिशनगी नति हुजिक फाउबा पॉलिसी डिसीजन दा यावरिबा कैबिनेट मंत्री अनि मसु हाउस से लागते तरे निपाम से हाउस से लागते करीगिनोबा मोय अखोइ काइनबा याब्राबा मसी अखोइना सेंटर दा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दा ऑनरेबल होम मिनिस्टर दी एज ए गार्जियन फिगर है करीगिनो नोइ लाउने हाइना तौरगा वरी उताई सानरगा अनि जी हैंडसेट तौना हलगा फमिनबा याननबा सिनबियो अदु खक्तनी अखोइ स्टेट सिदे कनानासु ngakadam nati अखोइना ngaksegadabनेबा नुंगाइसे नुंगाइत्रसु अखोइ लेमिनगदमने हे हाइरोगा अदुम अस मिटो मयाम चंगझलकपा मदु डिक्टेट तौनबा तौरुबदा थोखरिबा थौदोकनी ड्रग कनो तौबा यारोयन तौबदा थोखरिबा थौदोक no one is above the law illegal migrant ada leramo yum lising amasu leramo ba madu state government khaktanati ba home ministry gisu equally responsible ne ba moi adagi foreigner system pache who are guarding in the international border government of india nga ibu huje assam rifle na ai hangne assam rifle da noi sumaina border se free thadoga noi siguma yamna pora soiba mafam se sida noi free da thadok pra na hai no every
either 1 or 2 village akhoi base operation akhoi company adum nifu dai mi nifu dai ta dana main power se 60 70 lei aduna kanam ta adi sang pa akhoi yaro ena kanu tawri akhoi border si ngai hai ado ai honorable CM da ai kanu attack tawjabai wanati border fencing khare when it was started honorable chief minister su asom the cabinet minister like 2010 da akhoi mayam changna masidi yamna problem la kadore haina government minister home ministry ta aga 10 kilometer ne 2010 da khaba hauram ne ba akhoi manipur gi NGO se aina ningsing bud isam haine manipur gi lammange masi chatok chachin free city ko NGO da na tieba manungi mapan gi haibe leina manung mapan masi khajan gi bataradi free oiroi illegal arm ammunition puthok pusin yonsin tauba som the central or state force laga phat ate chendok ki ba adugumba organization mayam ne song kha ningoeba aina haijen ningi di phare hujik 10 kilometer loireba masi sahi kaya changadoi no khangde kilometer sangwa chatruk ni NDA government lakpati hujik sahi tara hele state government sisu lakpada khoina sukam kharam de khalase ba ko khaba hauram de khalase state government si lakpa kanda da hujik sahi taripan phagale do hanagi ne kene sahi tara phagale kilometer tara khate kilometer nearly 600 kharakda sahi tara sangba targa di adu su khari ba mong su ai ni suggestion gi wani ko fencing come road adu every 200 300 kilometer gi da sentry tower amamam torga main power si mi kunthani phudai tadan layerba regular patrolling chalhalaba adu natraga di masidi kansu kanaroeba hojik mizoram ga akhoi ga nagaland ga border si kilometer kaya no to yingbi masi chahi kaya sangari hojik BR one khari hai what is the harm tongan portion khaido at one time 50 kilometer 60 kilometer or 100 kilometer yamna technical way ba nati angle la na khabne masi government of India da akhoi mayam request tausi pressure tausi khari ba khukha lakha si tawri si progress na di chahi ni phu yang khai de su akhoi gi border se khab si loidau mandi aina haijer di laiba state government da central government da I blame taujabai wan to go progress of the work ujik 20 kilometer chahi kya tara sangdoi kya sangdoi no hanagi progress to haijabai wan ko aduna masi akhoi mayam karigumba if at all necessary akhoi ju chatlaga karino khud ju tor haijabra akhoi gi se at one time da at least 100 kilometer di portion khaido BR da dum BR da dum pibiu khaido ga dum aina tab da BR no muk tender torga tongan ba company da muk pi mane ba masima ai keno ta honjing ba do honorable leader of the house na di fencing ju khare na akhoi na haibang loi pi re na kari bu pi da le ki haije manipur praja sing na sung soi na aina khange haire haiba na te ko sung soi na ai masi khangan ningam ga do ba ai pafam khraji singtok chabani aduna honorable speaker the custodian of the house honorable speaker na mapuni adu mapuni haibata ju both ruling opposition yanabam di sangeba akhoi di manga danina ai adum honorable member sing ja ai request tawjarage ba ngasi ne hayeng ne yar di numit nini sangna tongan ruling de leibri ba honorable member honorable minister sing che masi yauna akhoi opinion pinaraga ai numit mapani sanga da bse numit nini da demand mayam sing se masi squeeze toraga pass tok thok se so khoi side gi di ya numit mapani sanga speaker sa pham ka doruni se matam mang na nam ni pass tok thok se ba hayeng ngangna rakani PWD gi da khoi di adu lambi yadre lambi thinge adum tawre ada tawre mangai ba ngangi ngangna ga adagi police de khana ba kanda officer amata yom leing amde thonga na bom thamame adu thamame demand mayam sina khoi manipur de leja si ngakta ne ba nei ne ka masi puna maksi tokthoga numit nini dai squeeze toga loina pass tokthok si adu akhoi mayam pulga ruling ne opposition ne pulga
मोजो अखोई इसिनाउनी कदोंगई अखोई रिलीफ कैम्प द लेबा काप्तन लाउदन नोंगानु ताहु ममित मपी तादना आइना थाजब करोड़ अदुकी बजेट पुथोखरे हाइबसे आदा कैम्प द लेबा कांगुदुदा इ तानिंगमदौ मानदबा हराउरमदौ मानदबा अखोइने सख्रेदैबो नंगी नसादी कार अहनब तोंग तोनम नयुमद थममगनी दो अखोई कार तोनिंगदे अखोई युमदुदा कदोंगई थिनदोइनो या इंगोंदु वनसलाग असेंग मोइन हाइबसे नोइदि सिक्युरिटी ना थममगनी दो सिक्युरिटी का हाइजरोय कार अहनब का हाइजरोय चान हनमसु हाइजरोय अइगी युमदुदा कदोंगई अखोई युमदुदा कदोंगई थिनबिदोइनो अदुना ऑनरेबल स्पीकर ता आई खुद जोर तौरगा आई हाइजरी अखोई हुजिकसु बिजनेस एडवाइजरी कमिटी से ngakhtang जोन याइथो पुंखाइ याइथो गने नुमित मापननि फंगदौसे नुमित हुमनि द लोइथोनि नुमित नि संगसु हुमनि संगसु ऑनरेबल मेंबर मयाम जे बोर्ड रूलिंग एंड ऑपोजिशन ओपिनियन लोइना पिनरगा अखोइगी रिलीफ कैम्प द लेइबा मयाम से कदा करी नुमिता थाजि मनुंगदा सी मनुंगसिदा अखोइ होनसी मोई हंजल हंसी हाइबसे मसी ngमबा कांदादा स्टेट सिदा आइना थाजेजब मयामने लाउबुदुनिको नॉर्मन सिला ए अदो इन लोशनजरपदा यस लाइबक थिबो थौदोक मयाम थोखरेबा कुकीनागा तौनखिबदो कनानो क्विक नोटिस थाय नोंगामबगा सुमाइना नुपी अंगांग मियोइबने चलोइदो मोंगदा मखुतमा कतमा हाथरे अदो कुकीनागा इसिनाउजिंग अहलमन मयामदुदी डिस्ट्रिक्ट अमगा चंगनबा यादबदी आइदी तौहिद माले खले इमीडिएटली लाइओइरे ओजारी सांग की सरकार लेबर केनो अदु मतमदा कुकी की लीडर नगा की लीडर चल डिस्ट्रिक्ट मधु क्रमाई तौरगा मसी संताइना सिगे सि तौहिब्राना आइदी खल्ले आइना निंसिंगजबदा मैतै पांगनगिसु नोम खप कवादा मी खरा सिगे वानी मधुना मैतैगा पांगनगा अमगा चंगनबा यादी हाइबदी लेहिदे अइना निंसिंगजबै वानीको अदु सुमाइ तौना अमगा चंगनबा याबा यादबा सि वाफमसिदी आइदी कसो आइदी लेहिदेना खल्ले अदु अमना हुजिक मणिपुर ngасai पोट तांगबा खोटपा ऑनरेबल मिनिस्टर नसु अदु अदा रेलवे अदु अदा पोट पुसलकपसे हुजिक ऑल इंडिया रेडियो की मरु ओइबा पाउसे सोमदा नेशनल हाईवे सोमदा गाड़ी सहूम जामरी सिक्योरिटी तौर पुसले से असा अथक एसेंशन कमुदी पुसले मसिना मरु ओइबा पाउ ओइ लेरे अखोई मतमम दा 2004 दा सिदैदा ट्रेन जे हेक यौरक्तिंखै बन ब्लॉकेट तौरिबा मयाम एसेंशियल कमोडिटीज इंक्लूडिंग गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट चेंग अदुगा सीमेंट योट सी मयाम से रेलवे से एक्सटेंशन ऑफ रेलवे लाइन फ्रॉम जिरीबाम टू इम्फाल से सी हेक यौदिंखैदी मसी यारोयना तौ 2004 दनेबा जत्रा हुनखिजो इमीडिएटली नेशनल प्रोजेक्ट का नॉर्मल प्रोजेक्ट का खेनबजे नेशनल प्रोजेक्ट की फंड शॉर्टेज सोई यादी हाय मतमदुगी प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह लागा जत्रा होनबिरे आई तौबिरमोय हायमदे तौबिरमगने मसी ऑफिशियल सिंग हंगबियु every month at least once all security head of the security mayam sing che Assam Rifle khangde ITDP khangde BSF khangde CRPF khangde DGP concerned finance commissioner aduga keno mayam sing se CM office da review to ju sia da laga no adu yori haiba yaroi payar makhong se nahanmu meter kaya wangre handam mukti kaya yori haibe every month at least once aduga kariguma fund shortage laba moina fund wat ka dore hai ta di akhoi huji congress president kharge se masi railway minister orame mauna sielaga no si national project ni fund nang educate fund provide to di karigino ai di toromni nang sidambaram da finance minister sidambaram dong sielaga ai tawnai tawbiramoi haiba na te ko adu akhoi gisina 2004 da sanction toba sarbiya toba madu sanction tender 2000 aina ningsing da sabian dagi haukhibane ba migi mizoram gi yauhidore haibda aina kalo wei wana te ko sidaida moina 2015 da haukhibaduna akhoi dagi hana aijon yauhidore yauhisunu harawe akhoi don yeige ado akhoi ji hujik phauba si hek imphal railway station yorokting hu yaroi haibirak bu yai laibak thiba landslide tuna ni khongsang railway station do
partially damage to I did launch in Papua. Every month to Burina. Who's a cry the hardened lay? Longest than an kilometer Taraga 10.20 Shangba. Say the Tupulse, say the Amas the kilometer Amakai what the Bujis. I the current power pider, so not let the Tominum the hanging. Curry progress or a curry progress or a curry no crank and Yoduri Hive. The Amushu 2016 17 election Yoram died. Railway State Minister and Nitil Gadkari Mayam Laga Assam Rifle. Okay, sorry, Manipur Rifle Campus. Now Amzulaga Amushu Jatrahunba. Ah, the Yagraba Jiri Bam, the Impan Powder, Yagraba project to the Yagrabado. Impal Railway Station Foundation, the late Tauser Mulapa. Adu Matang the D, Prakash Jabekane, Kanetroga, longest than Yendu Amuk Tony, Jatra Amuhunilla. Other the IC Ping Hill of Kakalaga. Tanian di major Tanian, Duga minor Tanian, Tanian the Kuntra Marini. Amakuk Tanian Amagi Jatrahun, no sort of Pulapki when a Jatrahun to I don't Patra Harga, I did Tabuk lay Harga, I did Punction do Louisville Yaudana, Chelaki. Adumai Todra, Akoishi Mashi Hek Yauraba, Ban Blockes, I did Panam Handagadakali, essential commodities, Mayam Jinche. The Wirmoy hybrid to go. Mashi Akoi Mayam Torga on Tangdi, Tour Mashi Hek Yogadi, Sigi National Highway, Sigi National Highway in Pan Jiribamgi. Yes, in Pan Jiribam, Sigi National Highway say. A Toba do the Akoi Towi dum Hijaki. Barak Makru Irang Akoi Matam das Haram Dabado, Pakabri Sare. We are really appreciate thanks to the concerned minister. Taurumbadudi Tawi Hijaki. Adu Matam to the S. Aeroplane Taba Yana was shamed with Lambini Hayadu. Aeroplane Tabs, Krika and the Yaga do not do the Hijer Roeva. Adumai Tondra, Aina, Lotion Zerpada, a hiding idea lay here, Lotion Zerpada, Yargadi. Honorable Speaker, I mean Mapani Pangadov say, Humnidra, Marinedra, squeeze the business advisory committee, say, Hayang Pamjara, Pamagane. Demanding the Loina passed out to say, Shirel relief him the lay Mayam say, I'm tongue Hanjal Hanaba, at Ahoy Mayam Tauragana. Ahoy Mayam Tauraga, Hosiki, Mayam district Amaga Amaga Chatpayadaba, or Natragana cannot told say, yes, Popi Tarambayai. Popi to the Manipur city 22,000 square kilometers, Tampakta 2,000 square kilometers, 20 square kilometers. She loina Popi Tagala Ching Loi Koktor Batadi, Tampakta Leva, Hoy the Nativa, Naga Kangde Cookie Leva. What will be our future fate of our new generation? One day or other, they will definitely realize Adugi Mahuta, Kari livelihood over Kari Tausige. On top of that, Madu Aina Yadab, Aina Yadab, the government of Indiana Suyaroi. State government is Yaroi. I give a two in a tamna Madu the Excel Lord Patala. How's it pretty global gi, no kanda, Afghanistan, Cambodia, Hanane, Masuma, Popigi, cannot tormuche, who's it pura thing Rabanebo, Ain Amana. Then again, Mitop Sang Position, Moju Mitop Sang Shizu, a quick Kariumba Darka, where Gadi. I am appreciate the Honorable Senator Member. I lotion there. Minute Amani, the I lotion there. Honorable Leader of the House now. Mitop Kandopagi, Cabinet Subcommittee, Mashemaga, Maite Mayaure, Nagami Yaure, Kuki Mayaura, initiate the Wiramado, Madu Yam Parev. Madu Shadum Tobu, Kariguma at all necessary. Machu House the House Committee ma opposition ruling Yauraga. Madu Government of India di Matiang Laurga, Madu Kanduk Nanaba, Huzik Revenue Department Piba Biles, Huzik Sandiel Biles, Aduga Kano Koi Kengjoy Block Sandian Sapikarong Block Homesina, Koigi Sandiel Assembly Constituency. As home the Technopal Assembly Constituency, Technopane. Morene Machine. She the community puna moxie, Machi the shoe, Maring is in housing the Yena Loitami. Swam the shoe, Santel Assembly Constituency say, Anane Kukine, Kene Loitab never.
ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯕꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯤꯖ ꯇꯧꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯟꯖꯜꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯅꯣꯏ ꯀꯅꯥꯗꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁꯇꯨꯗꯤ ꯁꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯟ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯂꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩ ꯃꯁꯤ ꯈꯟꯗꯣꯛꯄꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯄꯥꯡꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤꯃꯇ ꯂꯧꯁꯦꯅ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯗ ꯑꯩ ꯄꯨꯈꯠꯆꯕꯅꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ